روژا چهارشنبه نیشتهجیهên Qamişloyê bi hezaran berê xwedane mezarê derît Saruxan ya taybet bi cangoriyên Hesedê. Li wê derê piştî axaftinên fermî merasîmên oxirkirinê hatin darxistin. Her wisa biryare got li Kobaniyê derîkê Amûdê û Hesekê merasîmên oxirkirina 121 cangoriyên bersiva êrişa Daişê li ser girtîgeha Ğwêran werin darxistin. Îro çarşemê li bajarê Qamişlo cangoriyên 12 şervanên got di şerê dijî êrişa Daişê li ser girtîgeha Sîna'a ya Hesekê jiyana xweşdest dan. هات اوغکرین به هزاران نشتجهین باجیر و نافچهین وی بشداری مراسمین اوغکرینی بون. د مراسم ده پارتیین سیاسی رخصتین سازیین سیویل انج باجیر و انجیر سیوانا ریوبریا خو سر ده کار دکن بشدار بونه. ریوبرا تف ده می زلال جگر درباره وی بونه ده دیار کر گو شروانین کرد برانبری جیهان توی شر رخصتنا تروریست داعشی دکن. 121 شهید جبونا مبراسی جی پرگرام بود. پیلانا لسر زندان پیلانا وقت مؤامرک دولی بود لیبله جارک دیتر برخدانیا گلی ما کرد عرب ارمن چرکس ترکمان هر کس سریان غریب مؤامره بالا درخینه د مراسیمان ده مالبات جاگوریان آخوین و گوتن زاروکین وان دبر پاراستنا باجار و گلین خوده جیانا خوش دستانه باوی جانگوری سمیر خلف دبیجه شهادتا کوریوی پیروزه پشتی آخافتنین فرمی بداوی بون ناسنامه یا 12 جانگوریان هاتن اشکره کرن و او هاتن سپارتن آخی. هجای گوتنی یگو دو 24 وی سالی ده چکدارین داعشی ایریشی کردیگه صناعه یا باجاری حسکی کرن ده تاقا غویران گود انجام ده شر و پفچون 7 روزان دوم کر. هسده جهیلا خواه انجام داویین وی شری اشکره کربو. گو 121 کس جیان خوش دست دان. و جوی هجماری 4 سویل هبون و 40 آسایش و 7 شروان هسده بون. هجای بیخستنه یگو دو روزا ششمه یکی مه نه جانگوری شر حسکی لباجار دیریکی هاتن اخر کرن هر وها 12 جانگوری لباجار کوبانی هاتن اخر کرن پیشبینه گوده مراسم جانگوری اندن لباجار حسکی هن باجار اندن ورن دارخستن زانا عمر دنگ امریکا قامشلو